tujye mu Rwanda aho RIB urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha ejo rwahase ibibazo Madamu Rwigara Adeline umufasha wa nyakwigendera Assinapol Rwigara. RIB yamuhamagaje ishingiye ku itegeko rigenga imanza nshinjabyaha. Madamu Rwigara yavuganye na mugenzi wacu Tim Ishimwe amubwira impamvu yari yahamagajwe. Nitabye kuri RIB kuko banyohereje convocation ya gatatu njyana n'umwavoka wanjye kuko ntabwo yari ahari. Niriwe rero niregura nsubiza ku byo bandegaga birebire ngo byose ngo bishingiye ku itariki nibukagaho umutware wanjye kuri 27 z'ukwezi kwa gatatu muri uyu mwaka. Bakavuga ko ngo ibyo nibuka kuko ntabwo mbifite imbere yanjye, ariko ndibuka ko bandize ko ngo nkwiza ibihuha mu baturage, ko nangisha ubutegetsi abaturage, ngo ikindi ngo ngateza imvururu mu baturage muri rubanda. Icyo ni icya gatatu. Icya kabiri ngo mpakana jenoside, ntabwo nyipfobya ahubwo ngo ndayihakana, jenoside yakorewe abatutsi. Kuri icyo waruvuze cyo kwangisha abaturage ubutegetsi, hari uburyo RIB yaba yagusobanuriye cyangwa se yavuze ko ukoresha uburyo ubu n'ubu mu kwangisha ubutegetsi abaturage? Bavuze ko ngo hari amaudio ngo ari kuri za Quick TV ngo avuga ibintu navuze byo kwangisha abantu nyine. Ibyo byose bavuga ko ngo ariho biri. Mbabwira yuko nta YouTube nigeze nshyiraho ikintu, mbabwira ko iyo televiziyo ntanayizi, mbabwira ko jyewe nibukiye kuri Zoom n'abavandimwe banjye n'umuryango wanjye n'inshuti. Iby'ama YouTube n'iyo TV bambwira Quick ntabwo nyizi, nuko nabashubije. Ibyo nshobora kuvugaho ni uburyo nibuka umutware wanjye ndi kumwe na famiye yanjye n'inshuti zanjye, ariko nta nubwo nabibabwira kuko ni vie prive yanjye. N'abantu nari natumiye b'inshuti zanjye b'abavandimwe banjye, ibyo nta burenganzira mufite bwo kubimbaza. Ibyo bindi rero muvuga by'ayo maudio yasirikiye ntabwo nyazi, ko sinigeze njya mu banyamakuru runaka. None kwibuka umutware wawe ukeka ko ayo ntandaro yo guhamagara uyu munsi? Ibyo bandegaga byose bo bavuga ko ngo byatambutse ku itariki 4 z'ukwa kane, ngo bakavuga ko ngo babikuye mu magambo navuze nibuka. Nkababwira nti ibyo muzabibaza babihitishije simbizi, ni mumbaze gahunda ya 27 yo kuri iyo tariki igihe nibutseho. Ibyo bindi ayo mateleviziyo yapashishije ntabwo mbizi. Ubwo bambazaga iyo televiziyo Quick, hanyuma ndababwira nti kereka niba kereka niba ngo kwibuka ari icyaha cyangwa kugira ubuzima bwite vie prive ari icyaha, cyangwa mukambwira niba ntazongera kwibuka umutware wanjye. Niho nabona ko nubwo nimugire icyo mubimbwiraho. Ambwira rero ngo hoya, ngo ntabwo ari ibyo, ngo ahubwo ngo hari ibintu byavuzwemo ngo bijyangisha abaturage ubutegetsi, ngo bikurura imvururu, ngo bihakana jenoside. Wabajijwe amasaha angahe? Tuvuyeyo hafi saa 12. Twatangiye gahunda saa 6, tuvuyeyo hafi saa 12, kandi kuwa kane utaha saa 3 nzasubirayo. Bongeye bankumbutse. Kuki uyu munsi warahisemo kwitwaza umunyamategeko wawe? Nahisemo kwitwaza umunyamategeko kuko umunyamategeko ni ngombwa yunganira umuntu. Ntabwo nagenda jyenyine kuko nta by'amategeko nzi, simbazi ibyo bari bumbaze. Ni ngombwa byana n'umunyamategeko. Mu bintu wabajijwe uyu munsi hari ubwo wumva hari ibiguteye ubwoba by'uko wenda ushobora kongera gufungwa? Ntabwo bafite na bukeya rwose, ahubwo ndaseka. Banabimbajije ndaseka, n'ubu ndiho ndaseka, nasetse, naje nseka, n'ubundi ndaseka. Bakubajije ngo iki? Mpakana jenoside, ngo ndakwiza ibihuha n'imvururu, byandenze ndaseka. Ntabwo rero mfite byo gufungwa. Nzaba mfungwa n'iki?
hari ikintu wumva ntakubajije washaka kuvuga? Icyo navuga ni uko gukorerwa tutire imeze itya biteye ubwoba, biteye n'agahinda. Byonyine gutinyuka kuvuga ijambo ngo mpaka na jenoside, bakaba bangaruye bya bintu deja abana bimpanaguyeho ibyo byaha byo kuvuga ngo nkwiza imvururu ngira nte, sinzi aho babikuye. Tukiri mu Rwanda, urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge i Kigali ejo rwateye utwatsi inzitizi za Colonel Tom Byabagamba n'abamwunganira mu mategeko, bavuga ko yaburanishijwe n'urukiko rwa gisivili rutabifitiye ububasha. Urukiko rwavuze ko bidafite ishingiro, rutegeka ko urubanza rugomba kuburanishwa mu bujurire bwarwo. Byabagamba araregwa icyaha cy'ubujura bwa telefone, we aragihakana. Eric Bagirubusa yari mu cyumba cy'iburanisha aduteguriye inkuru. Mu gusoma icyemezo ku nzitizi zazamuwe na Colonel Tom Byabagamba n'abanyamategeko bamwunganira, umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge yabanje kwisegura ko atarondora ijambo ku rindi, asubiramo ko imiburanire y'impande zombi yagenze mu iburanisha riheruka. Yavuze ko yicaye arazisuzuma, bityo ko agomba kubabwira icyemezo agaruka ku byo yashingiyeho agifata kuri izo nzitizi. Niburanisha ababuranyi bombi bakurikiranye mu buryo bw'ikoranabuhanga. Colonel Tom Byabagamba yagaragaraga mu mpuzankano y'icyatsi iranga abafungwa bafungiwe muri gereza za gisirikare kandi yambaye agapfukamunwa. Kuwa gatanu w'icyumweru gishize, Colonel Byabagamba n'abunganizi be mu mategeko Maître Valérie Gakunzi Musore na mugenzi we Maître Paul Ntare bazamuye inzitizi bavuga ko urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro kuva mu mwaka ushize 2020 rwaburanishije Byabagamba ku cyaha cy'ubujura rutabifitiye ububasha. Uruhande rw'iregura rwazamuye indi nzitizi ruvuga ko Bwana Michel Nshimiyimana uhagarariye urwego rw'ubushinjacyaha yamushinje nawe atabifitiye ububasha, bavuga ko yamushinjaga aturutse mu ifasi y'akarere ka Muhanga mu majyepfo y'u Rwanda, kuko ariho yari yarimuriwe mu mirimo ye akaza gushinja Byabagamba. Uyu Byabagamba n'abamwunganira bakavuga ko nk'uko afungiwe muri gereza ya gisirikare n'ubundi yagombye kubaburanishwa n'inkiko za gisirikare. Ibihabanye n'ibyo akajya gufungirwa imageragere kandi akambikwa impuzankano y'iroza nk'abandi bafungwa basanzwe. Asobanura ko urubanza rwabanjirije urwo yarezwemo ubujura rutari rwakabaye itegeko, ko aribyo byari kumvikanisha ko atakiri umusirikare. Ubushinjacyaha bwo buvuga ko Colonel Byabagamba yarezwe icyaha cyo kwiba telefone ngendanwa n'indahuzo yayo atakiri umusirikare. Buvuga kandi ko icyo gihe yabyibye mu mpera za 2019 umunsi yari yaje gusomerwa mu rukiko rw'ubujurire urubanza rwarabaye itegeko. Buvuga ko Byabagamba yahanaguweho impeta zose za gisirikare atakibarwa nk'umusirikare kuko yari yarakatiwe imyaka iri hejuru y'ibiri. Ubushinjacyaha bunabwira urukiko ko bwashinjaga Byabagamba kuko bwari bwarabiherewe uburenganzira n'umushinjacyaha mukuru. Mu cyemezo cy'umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge abanza kwibutsa ko urukiko rwa gisirikare ruburanisha abasirikare n'abakorana ibyaha nabo mu rwego rwa mbere hatitawe ku mapeti yabo. Yibutsa kandi ko urukiko rwa gisirikare rufite ububasha bwo kuburanisha bari abasirikare n'abari abajandarume bakurikiranyweho ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyoko muntu bakekwaho ko babikoze hagati y'ukwezi kwa 10 1990 n'ukwezi kwa 12 1993. Ku nzitizi ya mbere urukiko rwanzuye ko Byabagamba yakurikiranyweho icyaha cy'ubujura atakiri umusirikare. Rwavuze ko yari yaranyazwe impeta za gisirikare n'urukiko rw'ubujurire mu 2019 ndetse urubanza rwarabaye itegeko nk'uko ubushinjacyaha bubivuga, kandi ko yari yarahanishijwe gufungwa hejuru y'imyaka 2. Rwanzura ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwamuburanishije rubifitiye ububasha. Ku ngingo y'ibura-bubasha ry'umushinjacyaha Bwana Michel Nshimiyimana ubu wimuriwe mu ifasi ya Muhanga akaza gushinja Byabagamba Kicukiro mu mujyi wa Kigali, rwisunze ingingo z'amategeko urukiko rwavuze ko yari yarahawe uburenganzira n'umushinjacyaha mukuru na mbere y'uko yimurirwa mu karere ka Muhanga. Yavuze ko uretse nomero y'urubanza yahindutse mwibazwa no mu rubanza mu mizi uregwa ikiburanwa n'umushinjacyaha nta cyahindutse. Byabagamba yabajijwe n'umushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Nyarugenge ariko aburanishwa ku rwego rw'ibanze ashinjwa n'uwamubajije. Urukiko rukavuga ko kuba urubanza rwe rwaravuye ku rwego rwisumbuye rukajyanwa ku rwego rw'ibanze bitambuye ububasha umushinjacyaha Nshimiyimana yikoma. Nyuma y'ibyo byose umucamanza yatangaje ko inzitizi zombi zazamuwe na Tom Byabagamba nta shingiro zifite, bityo ko urubanza rugomba kuburanishwa mu bujurire bwarwo ku itariki ya 28 z'uku kwezi kwa 4 saa 3 za mu gitondo. Colonel Byabagamba wigeze kuba kuri itsinda ry'umutwe udasanzwe w'abasirikare barinda Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, kugeza ubafunzwe imyaka 3 ku cyaha cy'ubujura bwa telefone n'indahuzo yayo akekwaho ko yayibye ayicomoye mu rukiko aho yari yaje gusomerwa mu rukiko rw'ubujurire mu mpera za 2019.
iyi myaka yongera ku yindi 15 y'igifungo no kunyagwa impeta za gisirikare yakatiwe n'urukiko rw'ubujurire aho yareganwaga na muramu we General Frank Kanyambo Rusagara. Aba bombi bavuga ko ibyaha baregwa bishingira ku mpamvu za politiki bazira amasano bafitanye n'abavandimwe babo bahoze ari inkoramutima ku butegetsi buriho ariko magingo ya badacanwa kanabwo. Abo barimo bwana David Himbara mukuru wa Colonel Tom Byabagamba inzobere mu by'ubukungu wahoze ari n'umujyanama wihariye wa Perezida Paul Kagame mu rwego rw'ubukungu. Mu bihe bitandukanye imiryango mpuzamahanga iharanira ibyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu nka Human Rights Watch ifite icyicaro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na bimwe mu bihugu bya rutura byavuze ko Colonel Byabagamba na muramu we General Frank Rusagara bazira impamvu za politiki. Izo mpande zitemeranya n'ibikorwa n'ubutabera bw'u Rwanda zishima inzira y'iterambere Perezida Kagame amaze kugeza ku Rwanda mu myaka maze arutegeka. Ku rundi ruhande zimunenga ko yashyize ingufu z'umurengera mu kwigiza y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi abereye ku isonga. Bagira ubusajwi ry'Amerika i Kigali. Ijwi ry'Amerika tugume mu Rwanda aho abaturage b'akagari ka Rwambogo mu karere ka Musanze intara y'Amajyaruguru bavuga ko bamaze amezi 2 badafite amazi biterwa n'uko uruhombo rwayabagaburiraga rwaciwe n'ibikorwa byo kubaka umuhanda Ines Kinigi. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Jean Baptiste Ndabananiye mu karere ka Musanze yagiye kureba uko bimeze. Clementine Wineza na Augustin Munyarukiko bavuga ko abaturage babangamiwe cyane no kuba icyo gitembo cyaraciwe. Bongeraho ko nta gikozwe vuba ubuzima bwabo bwajya mu kaga mu bihe biri imbere. Nk'abantu b'abakecuru badafite intege zo kujya kuvoma, bibana badafite abo gutuma, bari kuvoma mu mugezi uri gutemba witwa Muhe. Aho tuvoma ni kure, ibirometero nka 5. Gahitamo kudaha ibyo biziba kandi akaza akayatekesha akayanywa. Niba nakagombye kwenda kuvuga ngo amazi ndayabonera ku gihe, nakagombye no kujya mu murima nkagira icyo nkora. Mu gitondo mu wenda saa 12. Niba ngiye kuvoma ndagaruka hano saa 3. Ni ikibazo gikomeye cyane no aho ngaho tuyavomera dusanga batondetse ku murongo kugira ngo umuntu ahave. Niba yagiye saa 9 arahava hafi saa 1. Hashizwe nk'ukundi kwezi mutarabona amazi. Twagira umwanda kwakwishwa n'inzara urabona kugira ngo turye no kubera ko twaba dufite amazi. Icyo gihombo cyaciwe nicyo muri centre Garuka yo mu kagari ka Garuka. Abaturage bavuga ko kibafashije ubu ari uko imvura iri kugwa. Bareka amazi y'imvura akaba ariyo hanini abafasha cyane mu guteka no kwisukura. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Musanze Yohani Dushimire nawe yemera ko ibyo abaturage bavuga ari ukuri. Dushimire avuga ko iki kibazo cyahagurukije inzego zinyuranye. Kubera ko barwiyemezamirimo ari ya kampani ya NPD mu gukora muhanda hari ahantu yagiye ihura n'amatiyo hamwe batazi ko haba hari amatiyo. Mu by'ukuri nta n'ubundi buryo bagomba gukorwa ayo matiyo atavuyemo. Akarere kari kifuje ko nibura mu minsi 20 kuko mu nama zose akarere gakora baba bavuga bati wasake uko musho nibura mudufashe mwegeze ari abaturage amazi. Tudategereje inyigo cyangwa tutegereje ku buryo bashyira amatiyo zaramba. Niba bafatanye na NPD bashyiremo ko depanage ubwo NPD n'akarere kabasabye ko uko bashoboye nibura bagakora depanage tiyo nubwo yanyura imusozi arikanyira iruhande ariko abaturage bakabona amazi gihutirwa. Abaturage basaba ko hajya habaho kwigengesera ku bikorwa remezo bisanzwe biri mu gace runaka kagiye kuzanwamo ibindi bikorwa remezo. Ubwo busabe abaturage babwemeranyaho na Dushimire. Igikwiye kujya gikorwa rero cyane tugiye nko ku muhanda ubundi hari inama yari kwiye gukorwa cyangwa bakicarana abagiye gukora umuhanda hakaba harimo reg wasake hakaba muri abashinzwe fibre boutique nura muyoboye internet nibura nkaba abagenda agaciro ukuntu baza bari kumwe n'abaturage ho bati ibiti ni izande inzu ni iyande ariko nabo abatekinishe bakwiye kwinjiramo habari ibikorwa remezo biri susoro biba biri munsi ari biri mu kirere kubyo baramutse bari kumwe bagafatanya kubikemura byakoro. Niba hari itiyo y'amazi wasake kayishyira ku ruhande, niba y'amashanyarazi rege nayo ikabiri hafi. Dushimire arakomeza avuga ko kongera kugeza amazi ku baturage ari umushinga muremure ushobora gutinda. Dushimire akongeraho ko n'intara ikwiye kwinjira muri iki kibazo ikabafasha gukora ubuvugizi kugira ngo byihute. Kuri twasabaga ari iminsi 15 cyangwa 20 ariko nkurikije ingufu bizasaba n'amezi 2 bishobora kugerayo kugira ngo babibakore basubiranye hari ahantu bashyiramo amati bishobora gutwara hafi amezi 2 ni menshi rero. Niyo mpamvu nje na proposaga ngo nibarebe uburyo bashake amati ya plastike turebe uburyo bahabonde panaje ariko abaturage bari kubona amazi. Dusanga nanone ari umushinga muremure ku buryo hasabwa ubuvugizi bw'irindi jwi. Icyo twe twagombye gukora turi kugikora ariko nejo muri kwari twasabye n'intara mu nama twari kumwe n'intara ko nibura nawo bakongeraho ubundi buvugizi ku buryo byihutirwa. Ubuyobozi bw'intara buvuga ko nabwo bwahagurukiye kino kibazo kandi ko kizaba cyakemutse mu minsi itarandiranye nubwo buterura iyo minsi ukwingana.
umuyobozi w'intara y'amajyaruguru Dansira Nyirarugero atangaza ko bitazatinda ashingiye ku mpamvu y'uko yamaze kuvugana n'inzego zibishinzwe agasanga ibikoresho bizifashishwa byaramaze kugurwa. Amakuru dufite nuko ikigo cy'igihugu gishinzwe iby'amazi mu Rwanda WASAC cyamaze gushyikiriza NPD ikora uyu muhanda fagitire bizagera kuri uyu mushinga kugira ngo iyi kompanyi ibe ariyo ibyishyura. Jean Baptiste Ndabananiye, Ijwi rya Amerika, mu karere ka Musanze mu ntara y'amajyaruguru. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden kuva ejo ayoboye inama mpuzamahanga y'iminsi 2 ku bibazo by'imihindukire y'ibihe. Irabera ku ikoranabuhanga rya video, yayitumiyemo abakuru b'ibihugu 40 barimo uw'Ubushinwa Xi Jinping, uw'Ubufaransa Emmanuel Macron n'umushumba wa Kiliziya Gatolika y'isi yose Papa Francisco. Mugenzi wacu Fidele Niyongabo yavuganye na Professeur Atanazi Gahungu wigisha muri kaminuza Chicago State University yo muri leta ya Illinois hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amubaza uko yakiriye iyi nama. Iyo nama yari ikenewe cyane mushinga ntaye Fidele. Urazi yuko burya kuva intwaro ya Trump ije ibintu byose byariko biraba yabikuyeho, hanyuma amasezerano y'i Paris agaheza agatuma abanyamerika bayavamwo. Nibaza rero ko ivyo byaciye bituma hamera nk'uko abanyamerika kandi ari bafise ububasha bunini muri ivyo iyo bavuyemwo uca bwononera n'ibindi bihugu bigaheza bikabura intege zo kubandanya. Iyo nama rero yari ikenewe yuko isubira abanyamerika basubira kwereka amakungu yuko bashigikiye ivyo kugabanya ivyo vyuka vyononera ibihugu. Yamara abari bitegereza ibintu bavuga ko ivyo bihugu by'ibihangange cyane cyane birungika iyo myuka geramira ibidukikije yiyemeza kuri iyo migambi kuzogabanya ubushuhe ntiburenge igice kimwe n'inusu ca dogre za Celsius. Hageze kubishyira mu bikorwa hari uko gushaka kwa politiki, hari n'ikindi dufatiye nko kuri Amerika. Iyi leta ya Biden ifise uko gushaka hagarutse nk'izindi leta z'abarepublicain. Murafise impungenge ko n'intambwe bamaze gushika ko nuko gushaka bishobora gusubira inyuma nkuko byasubiye inyuma kuri leta yasubiriye. Ibyo kubona abanyamerika aribo baheza bakagomba kuja imbere y'amakungu mu bintu bikomeye cyane nk'ibi duteyemwo, biragoye umuntu afatiye ku bintu bibiri. Icya mbere nuko mushinga ntaye Fidele nkuko abariko baratwumviriza babizi, abanyamerika bamba bahindura intwaro uko imyaka 4 irenze. Urumva rero ubu nta wuzi yuko muri iyo myaka 4 uzosubira nataba Biden ko azoheza akabandanya. Ni nkuko igihe Perezida Trump yaza ku ntwaro yaciye ahindura byose, ikintu cyose Obama yagize akagihindura. N'ubu rero nibaza yuko amakungu azoguma atinya ati mbe none ko bemeje kutuja imbere, none bazoshobora kubandanya gute? Ibyo tugiyemo bizoca bisubira gupfa, tube ingabo zitagira umutware. Hanyuma icya kabiri naco nagomba kuraba cyane cyane ni cya politike cyane cyane yo muri kino gihugu. Urumva ibyo Perezida Biden yavuze biraryoshe cyane yuko n'imigambi inzego Perezida Obama yagomba gushikako wewe yaciye azika inshuro kabiri, byari biryoshe rwose. Mugabo ikigoye nuko naho ariko arabivuga mu bya politike ntashobora gupfa kuvuga ati jewe ibi ndabyemeje arinda kubicisha muri kongre. Rero gushika ubu naho biryoshe ari ibintu bikomeye rwose, nta wuzi neza yuko kongre izoshobora kubyemera. Twiyumvire yuko bizoshoboka. Muravye iki kibazo c'ihindagurika ry'ibihe, abahinga babikurikirana baragabishije abanyepolitiki, abayobozi b'ibihugu byo kw'isi n'ababijejwe ico kibazo ko ari kibazo gikomeye kiriko cibonekeza ingaruka zaco zitanguye kwibonekeza bimwe bikomeye. Urafise icizere ko hazogera igihe ko kutumva ibintu kumwe ku banyapolitiki badafise ivyiyumviro basangiye bazoshobora kubona kumwe bakabona iki kibazo ko ari cyo hagurukira mu ijambo rimwe? Oya, bazobibona kuko ibintu uravye naho woba utakurikira ibintu by'amasiyanse canke meme n'ibya politike, urabona neza yuko ibintu biriko biragorana. Jewe nibaza ko ivyo bizotuma abantu babibona
ivyo vya politike bizogumamwo mugabo politike ni politike bazoguma babyiga baze barashiramwo abantu baciye ubwenge abantu bagiye vya siyansi kumbure hatangure kutaraboneka abantu bemeza yuko babona ibintu biriko biraba bakavyemeza. bakunzi ba radiyo ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99.7 Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4 Radio Communautaire La Verite ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0 naho kuba dukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9 ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru. iyi mwumva ni radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda. nshuti zacu aya makuru naha ahumurije mbashimiye cyane rwose ko mwayateze amatwi. mugire umunsi mwiza murakarama.